Yet the money answer separate doing the money that Jenna Moshe, and that's what Yatanasi, and your dear Dusian at the Bremo, and Yatanasi near me is your net door bar. And that's also the Eba Shana say. Nipa saying na, or much said you say, is you quite prim, you know. A reason no air when you say your team, you know. A your programming the water and answer saying. Yankopon ne rotate teachers and say ne ko anase say ne ko anase ya hye da atworo de atopo ene ye famu Ghana hanom ye mampani wudi kan Dr. Kwame Nkrumah what the name be seen ne so sa ne ma ne ye de bebo wo man Ghana enke necessary enke wo hemfa Ghana nya independent ebepom sabiri Nkrumah breso ne ye wodi mu sesei program ben mu ne ye wo yentena se ne yensua ne yemapi Ghana bakosem Ghana checheriye ene bebe sesei Ghana ye ni echere medin ede ma mefozia ene mo wo fa Tetriku Kwame say wo ye Egyptologist and offense monarchical historian and then ene baba besua de media da me catch us say ne menya bo of adin pe bo modern ne fa tredua ne fa krata mo ne book ni ukra me be treja na yensua de pi essence say hu ye nchi a bibia ye kon eya na ye for de mai medin e de ma be fozia me na ye homra na me mo fa aha ni atena se ne ye fa de sua no fa to amso of ambacho na wo kan bibi say America man kakra na nipa say na say yo mu control 80% of the wealth American wealth ni nipa 9 pe dia nipa 9 ba ko mienu miesa 9 United States of America nipa 9 na sika na e wo man ni mu 80% yo of I hwan ne ho on the mood na America ka say ko na say nipa 9 de na say Ghana had the same power go nipa mienu minim that capitalism no bibia each one for himself the dikai obia oman no ye di na dia wa wani be din a be nya fa no afa enu ti na am friend nti wofa na say democracy na ye practice no democracy that's you promote capitalism no dinfufuro na dey to capitalism no democracy originally na ka say capitalism na omo aye friends a party semo multi-party system multi-party system no na hwe capitalism no so enti eno na omo friend democracy no so o ka say democracy na che say as parties no and also say na so say party A na ewuru a na party B na djuma o ya ne so be sabotage party A na ono so anya kwa aba adentina ayi ukọ asante hini ho a one party pe na ero na broni ba no wa ma one party ero ana asante de hini de no uza ye party sem broni ma na ko a whole empire no hini nko na hwe ni nyina so enti ohini trasia trankonwafo no nyina obia kasa ansa na ohini abopo anase na abaye mra ewo manum amamuo na multi party na hadenti na broni dia no o si enu na democracy na wa chirasi yesen multi party o chirasi a onfa multi party no ma o papa multi party na sanete owura bi ane friend no brother Gaddafi no o chiro book bi o friend green book eno na o chire mu se mo wo party miensa na se ba ko moto aba na party A enya se minfa se 30 na party B enya 30 anasa o minya 20 na we minya 20 ya so ka bo mo 40
na party C esunya 60 so sene na chese 60 na be aweni o na aweni 60 na aweni so se eye 4 so na se third one sunya 20 a 60 no na ba ko aka no enya 40 a ono nko anya 40 nti ono be obedi o man so enso na 60% e against him empeno no so mo ana democracy to them no democracy so who say do no na empe do dia that's all my me to aba do obenya no e fam peno enso so o hwe baby a friends de di o man so no ye ba ko a na atrankonwafo no free mia na mo ba obi antan obi ba ko nti o family show the same ejana zeno dia kono empanyimfo no mo ye do sen na wo mo tworo book a e de chese de wiase ne sikwa abamusa pepepe abamusa na me ko so abamusa e yankomhia wo mo hye se zampenifo no yempenifo a omo entim omo ho na omo nwini ma omo ho na omo mpe bibia afa wiase ha enti dodika no ne Karl Marx no and the book no 1887 English version the capital by no na eno na owura no na friend Vladimir Lenin ono no Russia okokanye no si enmani enmaya papa ya asema papa ya kenyina ya no kore na so numa no mu na edin enti meye ama obi atimi akansa anwumai eno fa anwuma no na ofa chapter back one no atwere on full book ofa chapter back one no atwere on full book o chiro ya 24 books ena odi eye the USSR Russia any amaya behu nyina o ka nyina bomu say Union of Soviet Socialists Republics and only USSR Union of Soviet Socialists Republics and the oyen sa ayino ena na mincha the Second World War so by ena Russia enso boama omo ekonka the president the Second World War by no Hitler nti omo che Europe ma no besi Germany amanya wo nifa no nyina na Soviet for no Russia for no share omo ase na omo so nyina omo force wo omo ye socialism nti socialism no eno ena ese itia capitalism capitalism there each one for himself and God for us all na socialism no from each according to ability to each according to works and the socialism woman twema obi nye poor say bibi na betimi aya omma sika de be ye na onye sika oye otimi etintim emfidi djuma ana adjuma bia o man ba o nso afa na se onye djuma ma wono ye hwe se unsisi no omo frɛ no omo frɛ se o man be na on practice socialism the dikan ye China the tosu mienu ye North Korea the tosu miensa North Vietnam the tosu nine Cuba na just say nyemba ye my Ghana mu a ase ya tena bro chirache yemba ye my Ghana mu a Ghana hanom o man panyi be na no odi kan wo man ase ye nyina ne nim say ye o man First Prime Minister Dr. Kwame Nkrumah. Dr. Kwame Nkrumah no de ofre no o mampani odikan a enyeye. Ifise na o man bie ni ho a obedi obeye president wo mu. Ono no bo o man no. O man ye friend Ghana na ni ho. Na ni ho eye aman ahoro nan a de dikan ni bebe ye ye friend southern part of Ghana here na broni friend the colony. That's Gold Coast colony. Ufriwa na ba Asante na ba friends Ashanti the Ashanti Protectorate and omo ebe
de ekonguma mu se omo de di asante so ewo 1901 and 1902 January 1902 bra omo ne ya asante wa wo ko awie no enna omo de asante hye omo asipa so ntina 1902 no and omo de ko ngum se omo baby asante abeshe omo asipa se asante hye omo ase no 18 something after Sagranti war 1874 that's right and asante and omo of asante it is asante hine ye bibi age sokobo mama ne o Cape Coast sa ena 1896 asante hine Prempe the first or chiro letter come omo so omo can say asante meshe Bruni say officially no chiro letter come omo and say I and my country Asante shall never submit ourselves to such a policy. But Asante, or say Asante meshe Bruniasi. And or say ya meshe Bruniasi bia na Bruni ya mak Bruni Kwame die so. Elizena konfonochi ashe and akantam say amrano se omo yenhwe omo nhwe yie na Bruni a metra konwa asikadwa kofiso. Bruni a media Asante so. Never Santim radio son. Se Bruni e media Asante so. Enti boys ya no nam se Bruni wo ha nka wa hat se South Africa. Bruni wo ha Kwame Nkrumah ma Bruni tenase anka wa ise. Bruni enye Kwame Nkrumah na be pa Bruni. Ye bra konfono chi ahye da. Enti Asante hine ayefunu nyina so mo hwe. Se bibi Enti that's what Kwame Nkrumah near Northern Territory. Near war. Yeah, Asante, and your Gold Coast colony, and your Northern Territory. That's our Northern Territory, near part of Asante. Now, so bra Bruni di Asante super, and almost the Nkrumah Arabic actual letter. Come up Bruni, say if you necrono, say more Asante so dia ni Asante part you moho, and almost a dom who share. Na say 1844 na almost dey na ekwa say 1844 sa pepe ndi omo di Asante eko enmamu no sa bre no anom di Northern Territory so ka enmamu na ewo Transvolta Togoland ultra Volta River no sisi ya Volta Lake ya Togoland na no benye no na ye governor and a sheso. The man who bass and said the whole of Togo na ye German colony. Na German colony no and Hitler the Second World War by and abrofono nyamincha de omuti di Hitler so. And omuji Hitler German sase no nyina na omuji se bia Togo no mo apai mu mienu. Na there were a ben English colony no de ama English for so mo hwe so na de ben French no de ama enti Togo say de ben French no de ma Benin for so mo hwe so na de efa nifa benkum de no ma enti ebra ye nya independence no na Kwame Nkrumah call ho no kwa che mo say he mo kase mo pese mo beka ye ho na nya independence boom ni nyina ye oman ba ko na independence gie no enya diketoa se mo ankasa na nya independence jamo mo be ze muntim gie independence no kra enya sanketoa ena omoto ababi friend plebiscite yes or no ena onya 95% say ombeba be kan Ghana ho ena omnyina be kan Ghana ho enti Kwame Nkrumah amaya horo 9 ena kabo mu na oye ni oman. And you can't come to money when you are in the first guy. He is the founder of the nation of Ghana. And he or can a man in our boom and not two in Ghana. It didn't lose 1 or 2 years. Almost I mean a Ghanaian and I know Bekujina or more Kwame Nkrumah. Or not 2 din, oh my din. Oh my Ghanaian. And do come baby anakasa obifkazo free nagaza between Ghana immediately
Kwame Nkrumah tu manu din. For Ghana na chese. Ghana no eno this e kan ho asem fufuro eyi ase chese kana ke a na sa na titi ancient Ghana no omo frɛ no no omo frɛ no kana ena Arab fo no ba ho no omo twere kana no na omo ko twere Ghana. Na dina sa fo na dina sa ba dintra omo twere Ghana no ni say in linguistics no you free be voicing no your voiceless consonants and your voiced consonants enti k your voiceless the voiced counterpart any g enti kana no etim be ye g wo bra k no akoshe vowels mienu ntemo ana ekoben vowels mienu na a voiceless na ko voiced enti k be ye g t be ye d enti na vita life sisi ya vida vida madi vida no vita meaning life efilati mun da ba enti keno na ba gano enti krobia efro no Gambia no ensu a edito no kambi bolango edi kambi no ena ba Ghana Gambia enti se kana be Ghana na eno no na kana no akanfo no din akanfo ye from kanafo enti ena nkanafo akrafo nso ka ho o me akanfo enti sana kanfo no kan Ghana ase kire kana as a Libya made there make come see at Nassadies and Yanedos. To offer a Ghana independent. A Nkrumah Kwan or fighting independence. Your big says, yeah, you win. One more I can once me, or more buoy. And I say, a year the Euro Santa Henecan or Sagranti war no. I brought Bujana. A canzana Asante so ye day, every boy bino. A dear no woman, I yet the boy man can I found dear. And another answer na young Nkrumah and Swadi. On my Ghana de Odiko tutu sagrati wo ho a me say ebeko ye asante ana asante man no o man bia sunu kokura okwan bebre so asante ye o man bia sunu kokura o man bebre so say ohu say even present the colony na gokos abrofo na ho nyina ya asante o asante kokko a enkran man de amiba beka ho ma asante de kokko no enti ebra broni ba ya otimi twa ase ho ye de bosumpra river pra ye de a border between the colony and Asante no that is a southern part of Asante and a broni twa de colony no yeah wa twa wie enti eno achi no ena esro ho nyina na ya Asante kosi srim enti ya Asante wa wo no achi no ena se de meka no esrimfo no tie omo ho ena ebe ayi efiri Asante eko bron nyina na eno so ya Asante oman baako ena administratively nti ai se efiri Asante free bron ba nyina capital ni Kumasi na administration na quite too difficult ena ai Kwame Nkrumah twa bron afo ena odi sunyan ye capital enti o man Ghana no said de na esitie no na sagranti wo no se Ghana Wesley odi Asante fosu so sometimes so ansa na saade no beba no na se Charles Makati Asante fonso so adi ni so dada
So that is a footballer nanka 1-1 no. 1-1. As a body British person a British person be as a person. Then so if you are bano as anti ni English person be o. To over how many boy your man Ghana nya independent. One my boy my Ghana nya independence there. Obama bi na friend no Park Grant. Sa Park Grant no. Na oye odifo pa oye timber merchant. Timber merchant. Sa time timber no. O de ontwa timber enkiti anase ade a edua no munyeduro. Enua no twa no. O twa bibi te redwood. O twa bibi te ebony. Ebony no black. Black wood. Oh, enua no twa o timi di dua baako ekwaje £3,000 over Britain. Ora na nefe. Oye onu ankasa ye ne port ewo Axim. Ne timber nko na ship. Efa ho. Second World War na chi no. Oto ships free Germany. They funny. Ni wako. Na okotwa enua akese a na bia wo de to rivers no so. Ena river no de eba ampoano. So ena bi so ha enua timber kai na timber. Endi sa be ma no de sika onyaye no ebi ma Ghana hada. Sa bre no. Sa bre a sabi ni de capre to aduane. Na oye billionaire. Na de ba ni say o school o Cape Coast. And o kusia ai friends business no so Ivory Coast. No be yes adwuma no. Enti e bra second world war buy no. E na abrofo no tutu o mani fa ha o mu hu bebi o mu emfasika e na o mu ko be yi ni sika bebre free glucose. E na o mu de kokon ndokwa no. E na de bufu ye no se mudi yesu nti e na motimi se nti se ye ni ayedi e ho a aka masa e na odwini ho na o se obeti party na party no ape independence amagana aha na se mutie ni ye na big six no anko yo nti oti sa party no inaugural meeting no ye no sopon on the 8th of August 1947 odi enipa duanan of realm enipa duanan no na omo ewo enkran ana omo ye akasifo lawyer for no baako ni friends JB Dankwa ena ode no ya assistant ema Eastern region ya kan Eastern region a kane no na Accra kan Eastern region ho na ni Accra region bia ndi Accra na kan Eastern region ho ndi JB Dankwa na ode no to Eastern region na no ena ode akoaje nso na ofri abro Britain aba as a lawyer odi mfime abosumi miensa pe o Ghana no nchere ena odi no ba meeting na se ena oforiata now a headmaster of Abuakwa State College Chebi no a headmaster ena Akufuado no a judge anti aka nipa bako 1 2 3 4 5 obechi belamti onso no a lawyer anti obo akwaje yankan ho asa akwaje ya kan akwaje se akwaje na mesi otosuminu a afi na ofri abuchira ba obosumi ensape enti ono de oni Kwame Nkrumah ko university o Lincoln America o junior 1 year ma Kwame Nkrumah enti ono no ebra na oni Nkrumah no obi nim sunsuma na ehye ni mu America ho e na ofiti ase esua socialism no esua
ekwan ye fa so gi oman free oman colony no semo ni ade enti na akwaje no ehu de oye no enti oba ayi nso so friends Britain akwaje ba Britain so obey law anche na Kwame Nkrumah so ko ho no ko ho no e na man bi ne friend Du Bois no free America akotena London oboaboa African students no e kasa kire won say monko Africa na monko gi independence monko Africa na monko gi independence international meeting oye no Manchester sabre no Kwame Nkrumah ene Jomo Kenyatta ene ye secretary ma Du Bois enti free ho no Kwame Nkrumah no register ye law wan ko school bio and also organize students here ho no I said we here fede wani obi a na ayese onu nko na was adino say na obi kura obi che no enti Du Bois no be here or say he became like my father the idea bia and Nkrumah so organize students yi and why newspaper ama won and yi so abia no nyina apart from that na onye dwuma bia o so or register as a student or by law see enti na ase akohia wo mo na sabra no na owura bia na efre no ai Kojobotio sabra na efre Francis Botio once no ye ni masters e Manchester University and no bar vacation in London and no tise Kwame Nkrumah kasa no say what I said no, I'm wasting my time. If you want to go university, and also be Kwame Nkrumah. Enti, sabe ni na Goko Suhano, pa grant ni Nkrumah no, organize ya, omo say, omo enko ye campaign, no mo nkanchira manfo say. Ntinese na pa grant no. Pa grant Nkrumah na ofa no, nipa 40. Eastern region no. It's Eastern region. Omonko Accra. Na no mo ye 40. 40. Kumasi enipa 2 pe na ko ye. Kumasi na hwan Mr. Tibo the na oye editor for Ashanti Pioneer. And lawyer be a friend no Kwabna Kesi. Good. And omko ye. Enti omuso me hwe Kumasi. Ena binko here enti basa no ena omobe pon no ena friends say sa lawyer the na make say oba ye 3 months pe no akwaje obman nsa so na friends say pa grant say yes o asembika no see and semo aye kika o hay any said mpanifo ye kwakra akoye campaign no ni ade no nya de ketua na minimum bi wo London e friend Kwame Nkrumah se ya nyano a na kika nyina ye de huru kwa ena pagan to say sa o say ai me ko fa no ba sa papa no mra ono no be yes adwuma we no enye ye ena pa grant okache jebi dan kwase hwehwe akwa no tell a number na entry no he na emphasize command number sa branch no ama jebi dan kwasika isi region no or they come manage nya or the nyina ma no na say sika o mo manage ni ade no nyina no na free pa grant ko ni nyina pa grant dey na say those use grant say I don't know article national organization enti o man sika no na obeka kire nse onya Kwame Nkrumah ni number and say any for £100 komano sa Kwame Nkrumah so America no na vacation bia okoye adwuma o shipum tina o ID card ya de for ship free o sailor in fact oba Ghana hakura no the membership of TUC sa card no na or join TUC as a sailor
was as a lecturer and as a journalist. And the yes, I see canono, and no catch a Kodobotiono. Say almost say, Mayor a secretary or party be a Mateo Gold Coast, your friend of UGCC. UGCC, no, I say, United Gold Coast Convention. Na Kodobotiono say, any name call. And Nkrumah catch Sir Professor J.H. Nkatia, so what in dinner, musician, no. No, catch say, I say, more na J.H. Nkatia, na so a bribia over Casabiano. Oh, come Africa, you know, oh, go Sunko. No, say, I party no match, and I go consume, no say, near koi. Na actually, means me use school member. Oh, country and Nkrumah be able catch no say call. And on it, could you put you buy Ghana? You buy Ghana, could you put you na or a teacher dada? Into or call a Buakwa State College, maybe a Ofuriata ono, and a call star headmaster. And a Kwame Nkrumah so call a basso a friend saying. Elmina, and Obihunu Par Grant, and a Par Grant, ma, the driver did not call a crack. Into a quite crack, na Omoko meeting first. Na Omoko no a lawyer Akufado, Nifie, Accra, Koloko. Into Omoko meeting na Nkrumah business and I had a mobile meeting. And I'm saying, aye. No, see, you Ravi. Mumpe office. And the Danwana, baby, Cocoa Marketing Board, see, and they see, now Brosembio, a story free. And I, David Uncle Koji, you know, or furnish honor on the office. One man is gathered. Oh, one man office. And no Sako, a dying if ye or a Newtown, a Cocumleme, and my Kwame Nkrumah. Enti omo a call meeting or office no first no na Kwame Nkrumah bi say na mo agenda mo de independence way. Omo si o na ye twen say obeba na oba yi. Kwame Nkrumah my na omo anye campaign yef kan say kasanchire amanfo kura rally omo tikuo no but Amango be any the moye. And did no me rally da. Okay. And the Nkrumah buy no. And JB Dankwa Gidika Oma Okokasa chre old soldiers no. Now mo eti mpoano ho. And Nkrumah akokasa chre won. And Nkrumah kasa chre won pe. Ena o JB Dankwa said they will see ma omo friends office. Ena fe within 3 days or the agenda buy agenda they dika ni say omo ton ho ma manfo no nyina na de enti o kasa chere soja for no asema JB Dankwa kan ni say o kasa chere soja for say if all the leaders of the UGCC will fail you, this young man Kwame Nkrumah will never fail you. JB Dankwa the guys say no. Endi kasa Kwame Nkrumah kasa chire asojafo no. Enu na ema won share nkura say no say machiko governor ho na atena ha che dodo. If say ho omotie no na waiting for say omo betu onka na obi akonifie. Akotwa ma da omo ka chire gokus governor say bo modern tu asojafo no kama ye na achire di usika bama. Azi sika na mbefa koye ekokun ye no. Endia manfosi kwa Nkrumah ba na Britain aja sika bebiri o sika awu omunye sika ko ntua so jafo no ka befa pagan sika so de akọ enti de na omunye ni se koko a omu beto de akoye to create no moye no ma ti koko no bo so se be ya mbetimi ato enti eba kura se brebi Ghana koko akuafo no ehiem koko since on beton is full David.
Nti sana ekoswa na asujafo eko machi ye na friends yi de no ye security guard ewo castle ho no ye friend Sergeant Emery okum oshutu ye na okum asujafo no miensa na civilian bi so a ohwe bi keke nso osakum nipa 9 okum enti basa no na anibiri aba na ohene a owo osu efreno ni friends ekra mekanidi otosonson ni bibi a otosonson na oti na oka kire osu boys no say marty the British for aye no monko kulom na monko lutu British shops nyina so na omo asi kuromo Nkrumah boys no na omo duru sa shops no na horo na India for shops Syrian for shops Lebanese for shops na Britain for ni omo aka na abrofo kwa shops omo tra ni nyina omo duru British shops omo wuram ye no mo fan ye ma no mo desin no mo nti sabe no na papa bi a friend no Joseph Bedema o ye SDA ni na omo amano ayi contract say no a contractor so na sa Bedema no oni Kwame Nkrumah na ko achi motor school no secondary session na Kwame Nkrumah wo ayi training college teacher training college session na wo mama no contract say onsi school dan a ewo friend Tima market sisia no ono si sa yi ni na enti no afa bus odi ko akohwe Timba ayi no of Accra we be for post office square ahona na bus ayi atina Accra ahona bus jina enti tama o cha ticket dikan no eno huza soja for no machi around no okohwe oba na bus na ba akoja no eno twa second ticket koye na oba ye no awokofie no bus otimu no huze Nkrofo ewura British shops mu fifi sa Nkrahina na friend ni kwabna Bonnie the 7th ndi tamwa Bedema hunu ye na obisa um say na dey na boys yi Nkrofo yi obehwe na obi kuta bia sewing machine odimirika no go no bi so we no and I say unti dey asie no say that no say hwe asujafo Machiko Castle, I'm a cool miensa. Oh, be was a cool mumina, or be was exaggeration. Yes, Tamo Moka Pena, when I say, so the former Kosha, not Omo Macho, you know. And I feel a CNE. I did Chiana, Governor, no. Their friend, Sir Gerard Chrissy. Or can say or declare a friend say mo obia na 6 o'clock or the curfew behind na sa o tiku o mo hwehwe Nkrofo eye duty ni ade nyina ne nsem na asisi akra no na sa kuyo no adwuma odi ma om say o mo nka hunu say sa Nkrofo ensia no a wo UGCC no o mo na ma boys no kwa say omunye sa nti omuhwem nti ade chiye na Kwame Nkrumah eko ho do be hu yanze boy bi man bi sa Bedema no oko for Nkrofo no say oko wo ma ya ti on say omuhwehwe nsensem ni mu no nti oko ya na oko kan ti on say mi wasem ka no mza sembe na woka no se matise mo se UGCC for no ma boys no ekolutu no na mo hu take it me anyway take it no boss no tuja no se de dikai no twasem de ko Tima market na boss no tuja me de ma boss no tuja me ze
me kwahwe sojafo no a e machi no so enti second one no me ko ba na sojafo no machi eko ayi ama routine the friends yes ohine no ni kwa boni say umko enti ye UGCC for no na e ka say nkwala no go lutuo David enti abrofo no hwe no sa na umse oh wasam no ya ajatum so ye emfa nya adwuma ti ombeko so na tama ko bede ma epuye no ena sana kwa Nkrumah no mjira asade o no kwa Nkrumah chiansa why ade pa na mini kwa Nkrumah enti na bede ma hwe no say Francis uhume isa na kwa Nkrumah achimota na Francis uhume ela wo ya tu enti e ba se omo edisasem no omo hwehwe hwemu no nansa ena omo kire UGCC fo no nyina no mde omo koto prison ze omo na ama boys na lutu British shops na sa luti no nso so esi akra no da no si kofodua ade chi ye na drukumase ade chi na dru nkoko enti abrafo na ni bre pa ena omse omde UGCC fo mpani fo no wakra no ensia ni pensia e do moko prison enti e de omo eko ya voma ko court o straight to prison na prison no ene do mbegu kumasi ha no baby o Methodist church prison Methodist church kumasi prisons ni central sanate enti de mbegu ho no na krobadu sei enso oka kwa Nkrumah ho na de krobadu sei de man ko ka kwa Nkrumah ho ne sei na your friends say Nkrumah ko meeting or new office no the first on the agenda ne say say omoto omhoma Ghana for no nyina and say be dey and ko ma si mumma me car na mumma me driver na mumma me letters am introduce me ho ma akire ahemfo no no mma no sa de nyina na otuye enti be busumi no aduru Kumasi no aduru Kumasi no okotra Tibo say o meeting no bi UGCC meeting no enti Tibo no unum Ashanti Pania babia Pania osisi ya no dan no abrosan na one opposite no e ho na ye Pania office of am yen chere na obi a wo hu mi yi okay old Pania e wo hemfa directly opposite the new Pania ne wo hemfa sisi Yoruba television la so be do no obi say ya chiro baby Pioneer the Pioneer answer na obedru boshepan very good building na e wo hono mo na ye Pioneer old Pioneer once man na Ghana benya independence that's right as say ya ye Pioneer currently no na papa no Kumasi ne ken jise wa unim area ho papa no free abra fancy abra David fancy abra abra sa no get area enti o say ne company of friend abra printing press abra no wa chura ABURA ya go for abra printing press abra printing press okay enti Nkrumah kotra ne nje no na ade chiye na odresi no ba out oba na abrante bi wo honum no say abrante bra no say fraud no say your prime krobadu say no say ejuma wa ha no say ibi na ejuma na no say me tax collector na msaye edit reporter na Nkrumah man is kase koto amo for two people and fish na dinner for bra enti okoto buy na Nkrumah say ye ni die na o say trans ye ni di
no oya say fancy for no moko to dwane sa omo nunu trans ni di this be a omo didi na o say o mefa de aka ne ade enti one Nkrumah didi ye Nkrumah di ha 3 days anumere na no pa bia no didi enti na so no bo abraho o abraho ye djuma o abraho ye djuma so ne producer a wo suma ne da ko producer so tu anika 10 pounds ena endi Nkrumah 2 rika a free ha e ko ye na ko producer ti akiri waja brand baloko endi enu na ma ko di kwa Nkrumah no echo around the whole Ghana. Na okasa wo Pempe Assembly Hall every afternoon. Baby na dani ye ma. The interest say ya independence mo mine na ya hemfo ni benyam ya ji ontumi Bruni ya ji ontumi Bruni ese mo ankasa so mo hey mo Yesu kukura mo nyadwuma ye na ye ji o ye manwa ye be ye sports stadium ye be we afedia mambi o free Pempe Assembly Hall no chi baya Nkrumah ji so be bisasem o baya na so chiame bema dia wo kan nyina no kura Nkrumah say na wo ye pro say no say e from Mano, friends, on obey the first regional minister for Brunhafo. Not the bad dot, the daughter cry a journalist. First regional minister for Brunhafo. And Bassado, and Nkrumah fee hana or call round wa kosi stream, kosi baby. Na baby or bedrono. No, ye be a head teacher be. Not the Nesio Ama party no. No, I am office or say office ni. Yeah, really. Bobo microphone no. Never man, your friend, your boy Afari. Your boy Afari. Your boy Afari. One of what you Kwame Nkrumah. Enti tama o Nkrumah call round by no. No at offices Bebru 200. So na JB dan kwa muzo so da. No mu de omo akra. So mo ye lawyer for omo ntimi enya omo adwuma no ho. Ene se adwuma na nkasa na ye ka no. Na independence nkasa Ghana nya ye na nkasa no. Na program sika. Na program sika. Na Kwame Nkrumah adwuma. Na owura bi ti extra enwa bi. O se lawyer for ni omo a na omo sukukro akwanimu ewo gokosu no na omo nwene hiafo ne farmers ne adwumayefo no ho na mom omo ne other elite other educated people awo Nigeria Sierra Leone and Gambia no ewo twakadie esen omo ankasa nkrofo a omo yepo omo mfiukra David Nessa no omo ye before omo kra ye tuntum ni bi so no ma twa ye akofo adwene na ye pe. Za actually owura ye frɛ no Professor Edubuahin or interview body say and obisa body say na so ye be na da Kwame Nkrumah ne GB dan kwanom ntam na Kwabaniza kaja say ye koso pon kra ye nyina committee no na du say omu didi a obi enko ho omo penifo omo ahihye omo coat na de no omo didi na say omo ko meeting kra meeting ase no obi enko ho enso omo po ya Kwame Nkrumah no akoto dokono ne nchinam na ye nyina ko hu na bi ade ni satum ready na de bi da kwa omu didi a obetumi enko ho